hunu ndukana ritahara hadisi sina ministri wahe mabakwer nana wajau hadisi sina ministri wahe mabakwez nae ngudhukuru ya ukana ihawa heli abira kejabira nyangu haukana nabade mshajiwa luwa ya nyumeni nae ngolu na urinikaye luwa hena mnainu ministri riwono udiro wanati jawabira homasiwani ezinu ngwazitokelo zina mnaje asilu birindro shabala unumahari kanzela uzenrongo hakabala wa vublora dio wala sido wa honda shawa honda kwa javumbula hana mna hindi wa vublora dio wala sido wa honda wala kanzela uze sharia shanyumeni opande waho wandu watsunda zinatija watuvumbula hola tele ngabamba wafufuliwa ngabamba ngwadubitwa masikutena ngwana tanti owandu wanu ngwa makinisho uwambikana hindi dirukana abo rohunda na tunda na fanyima Joshua nyama yabo owandu watsuhunda abo ngo ngajoko amba yode emergence de emergence waja hunu zidhukuriwa ni procureur wa supe ya ukana ngebidio wala likiwa harmema Josho be mafundi kwa jamdhulumoni nae ngwambo hena mnaino ngari boshirema bashiriono maha ujejibo wasupe Jomo bakiono mahibiri wahonro shakatu do kwa jahundra kwa jarporo maulidani wahondra shashunu maha ambushiro wahondra makatan ever musanyindi wana shangaro me sanata munga sita almanse kuno na ni pale amajoshi bandi buda kanja nsaba salimani njaba mbeni na suntukuza ba sizungara mwana mchani parojoshoni hata mwolo dani kasuhunda ndeza habari seba katira kapaze bakirika sedo blekanisha kuna mazgi wasu ujeji wasu timkulu Yabonge, félicitations Mabakweur, félicitations aussi Mabakwez. Bonne journée, ma salam. action bala wa vumbulora dio wala sido wa honda hanu musai abo ya swili namla harara bahini ya sumunda na fanyile Joshua Anistadir nafanyema Joshua nilali Kartuelewa Miti haningetolo zinkazu ngizobomveri jupia ngwanongona ariyo almedo yehundangu jotinzi wamfule yebana unrebaki fule narendo mahura kaze mnafule walichikwa tujantinzi wajuhana mapema ngwazi na ubora